Perú suyupa Ministerio de Salud Nini. Iskay Waranja Iskay Chunka Watapi. América Kunapi semana de vacunación tajayarir hachimun. Ruraypa chayaynin hatawa pachak. Junu runakuna masyajninta, Iskay Chunka pusajniyoj. Unjoykunamanta harkananpaj kanja. Vacunaj kunam yaftakunapiwan mana yaftapikaj kunaman. Vacunakuna haypanankupaj purin haku. Ancha hatun chankay puertom, pero suyuta huk hatun asiaman rinapi. Puerto Marítimo Manchurar Jonja, Kay Ruraynijan Chistawayoj porcientoman ruras Jaña Kachkan. Ministerio de Transporte de Comunicación mi. Kinsapachak Junu dólar Jorge Kunata, Chayafnin Nyan Ruranampaj, Churanja. Iskay Waranja Iskay Chunka Tabayoj. Wotapa Iskay Kiyajayarinin Pim. Perupa Uchu y Suyunkunamanta, Chunka Pichhayoj Hawanman. Yoj sej frantikuikuna yapakur honku, kaija chunka punto pichja porcientom yapakus ham, jaina wata iskay waranja iskay chunka kimsayoj, watapi rantikus hanman timpuchis hapi kachkan. Educación pa ministrón, Morgan Kerom, tawa pachak pichja chunkayoj junu Jorge, Cusco suyupi yache wasikuna allichanankupaj. Churananta willarikamun, kaypitajmi iskay pachak yachay wasi sayarichipaj paskachkan. Perú suyo miskay chunka juniyoj. Perú suyo miskay chunka juniyoj. Eléctrica apaypaj yamkaita Perú suyupi rurarjon. Waranja iskay pachak yunu dólar Jorge pachaninuan. Kaitaka electricidad allin yaspa takias hakananpajmi. China yataj Ecuador suyupioan jonakunankupaj.